Iya, tambah ke sini tambah ke sana. Ya. Spesial masih yang punya. Privasi kita ngomongin spesial masih buat yang punya lagu. Ijo. Si biru ranjaya. Si ngomong paling enak kedirangga kembang diri bahagia tertunggon dunia beli peduli omongnya tangga tapi nyatane kula beli suka lamun anak julukan kula tante kirang dua pasangan pasiling nguang jare uwo senenge brodong apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka orang mikiri orang ngurusi sing penting ganteng lan beli duwe rabi apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka orang mikiri orang ngurusi sing penting ganteng lan beli duwe rabi ayo nikah 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 si biru ranjaya terus bareng MBM Production ayo nikah tanang pelet tanang pelet tanang pelet tanang pelet tanang pelet angke si ngomong paling enak dadi rangda kembang tanang pelet duri bahagia tetunggon dunia nanang pelet li peduli omongnya tangga tanang pelet tapi nyatane nanang pelet kula beli suka nanang pelet lamun anang julukan gula tante kirang nanang pelet dua pasangan nanang pelet masih lengoan nanang pelet jare uwo senenge brondong nanang pelet apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka orang mikiri orang ngurusi sing penting ganteng lan beli duwe rabi apa jare bae yang nikah tangga arep ngomong apa sing penting kula suka ayam nikah sayang orang ngurus ayam nikah sing penting ganteng lan beli duwe rabi ayam nikah ayam nikah tanang pelet si biru ranjaya Mama Angel tanang pelet 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 ake sing ngomong tanang pelet paling enak dadi rangda kembang tanang pelet urip bahagia tanang pelet tetunggon dunia
penting kula suka, orang mikiri, orang ngurusi, sing penting ganteng lan duwe rabi. Nanang Belen, ayah Mika, 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 Nanang Belen, ayah Angel, ake sing ngomong paling enak dadi biduan, urip bahagia mangan prasmanan, li peduli omonge tangga, tapi nyatane kula beli suka, lamun anang julukan kula tante kirang, duwe pasangan masih lengoan, jare uwong senenge brondong. Nanang Belen, apa jare bae? Nanang Belen ngomong apa? Sing penting kula suka. Nanang Belen, orang mikirin Nanang Belen, orang ngurusi, sing penting ganteng dan beli duit rabi. Apa jare bae? Tangga arep ngomong apa? Sing penting kula suka, orang mikiri, orang ngurusi, sing penting ganteng lan beli duit rabi. Nanang Belen, terima kasih. Ang Johan bareng Nong Anis, Nong Rina, berondong.